Fatalo fatu ila whaafonga Samoa nei fo e so fau malo le soifua. Le tautua fai pea lau Samoa Entertainment TV mai Samoa ai usi mai al whaafonga i whaapoponga o Ata Tamua i nei aso. Na whaatumulia le ofisa o le fast pol whaatuatua i le atua Samoa ua tasi i tuana i mato i le so. I le lesi talaina wana suita wā mo le palo ta tele lua o lua ono. Mo le aso lava ia so tolo Februari e ona i le awa uli ua lata i le lua se fulu i tu malo e le o yaini sui o le fasi le taimi nei ua mai ale stalane matai e avea maulato sui tau wā o le palo ta tele le tausanga fau. E tausanga ato lava leo lo o toi le taimi nei e tā penai sui tau wā mo le tofi. E le ima wastata wawano e le fionga le taitai fono le fasi le sunga la aule le mali e toa pe ta e il tato mai tau. E te tau ona silia ili tolu sfulu i tua malo e mana o mio na ngā lulu e le fase e toe mawaia ila tau le manu malo. Mai le palo ta telo le tausanga lua o lua ono. Whao popo ila na lua se fulu fai pule leo lo o tutu maupea mausita ia fea ngainga a lato i tu malo ma le fast. O lo wha awawa i lava le whai ngā malo a le fast i le taimine e ui ina ua whaatete a ese. Le to ono wana minista malona taitai le fionga pale mia mai le fast ai ua amata mea ai nei o na ngā solo tu lava i tu malo e moli ato la tau sui i le palota le tau sangafau. E pei o na le stalai le lata i le lua se furu sui tau wā mai nafo i tu malo i le taimi nei. O se taimi o le amawai stato faailoa inga ma le fionga le tei fono mo swafo i tu malo ai o la tau sui tau wā. E amatalo i aile so ngā luenga a whaamasino, potu whaamasino i fia al mta ngā luenga o whaamasino ngai murinu. Il whaamsinonga maua lunga, o whaamsinonga whaaitu malo, whaamsinonga o ainga, ma whaamsinonga o whanua maswafa. O le amatanga o le vai aso talua isa talo sialo i ai ngā luenga o le neitau sanga ngā luelu o lua lima, e ale sau ni ngā lotu maasani ai, mo le sau ngā le mu, fi le mu, ai maiso le ami o tonu o whaai unga whai. Peitai o le so le o amatai ngā luenga, a whaamasino, maloia, matape na aila na kālena o le wha ngā solonga o ngā luenga, a whaamasino le nei vai aso. O le aso atai aolo na whao Februari o atofa e wala waile mta upo le fionga la uli al mali e toa pola ta i wao le watea Forse Schmidt. O le mta upo le la uli al mali e toa lo pisa o ai lunga fisota inga tele vavel nei vai tau. Whata siya mo le mta upo le maliu fasia o le tamaita i Professor America Samoa i le silia i le ono masina taluai. E o mai nei o lo o tau fia i pea le mataita maita i Samoa le sunga pali i sia fikeo. I mo li anga o le fasioti tangata. O le masina o mati o lo tu ia ilmta upule na peitai. E o mai nei ele o malo lo le malo ao le au whaasala lau mai atunu e mamao. I o la tau fo i polenga le awhai na o le tau le lei o le ingoa Samoa o na o le nafa ala velave. Peitai sa tali ai se fo mai whaaptol ma fau mo le sunga pali i matu atuaila na mata upule masina fau. Wa e aile tele wa ongal vai so nei e au fiai ma ongal malo. Ya onga amata, tulanga lua, makolisia i tu malo, ai wa onga tu maoti ma onga kalesia. E ui ina iaia onga kalesia saa e ilewa ya so taluai. Peita e silia, ile ono se lau tama mateinea onga kolisi, sa le mawhaiona tutongi o la tau pili, ile taimi o le kuata whai ul tau sanga onga lua o lua wha. O ila tau na lo whailonga fsilifu ile mau o whai unga o la tau suenga, mo le whaase e atu i universite. Wa matai nei fo ile stalo universite la tau ai o leisi lea i tu mana o mia e tali ai o le whai ungo su enga maia o ngā kolisi. Ai o whaalia manino le ofisa silon tanga luenga wa onga le fionga ai au Chris Hasselman il whaatalanoanga ma le sui o le SETV New Zealand. Sa tu inatu fo i ile nātau sanga ua tua na i atu i le wha mua ia onga al whanau. E tolu vai aso o lo whaasolo i le stala mo whanawa o ngai fia ul muli Universite o Samoa, whaapele Universite o Pasifika le USB pe tai. O le aiai whanau, o le ale mawhaiona le stala pe awhai le tu inatu whai ungo suenga. I le lipoti lava lea o tāwai, e whaafe se lau fitu sulvalu lea whai o whanau, na whaamawina mo le tausanga whai umalkulisi SS o Samoa. Tolu a fea iwa se lau tolu sulfitu, sa whaamawina na suenga al malo, po suenga whai o tausanga, sa si moni o lata wawano le universite. O le taimine wa tele a inga mamatua, sa fiso soani le miliona ta la le tu malo, e tutongi ai pili o whanawa o ngali universite.
O ta ua tātou pāanga ua te tau fo'i i le malo le fast o iei nei malona loto alofa i lana miliona e whaaunga ane pe a apa atu fo'i e wha o onga whana ua le mawhai ona tutongi pili e pe ona tā ua ilunga. O le lona tolu i le nei o asa talo ni tāpunia umawhai te toa ulu fale i le lotoa o le falma i tele i moto tua. Ama tātu le se fulu le po i le ono i le tai au. Vanga na ai fai te toa e lua mo le fale fai lele, ma le fai te toa mo ngasi tinga ina, ma whaalawala whafua sei. O ta ua le whaalau i loa alpule ngol mtanga aluenga, o le aiai lava leo whanua e wa ia na fai te toa le falmai. Ai o le mafua anga ina ia tau fia le sa ona ulu fale o tangata, e le o fai ngā aluenga, ma ta avale le o mana umia i le lotoa. Ma le tau fia o le to e sea mai o mea tō tino mai tono le mauta ngase, ai o le ofisa ma le lotoa. Ma le tau singo le fi le mu, ai o le saunga le mu o le o fai ngā luenga, i taimi e whaatino ai ngā luenga. O whautua ina fo i le malua se siane i le falmai, na ia ngā lulu e whaatasi ai mo se masina, e mata i tū pe i eisa swinga o le ala asanga i le pūle a ina o le mauta ngase, o le tupua tama se mea o le mtotua. E ui ua vai mama le sua vai mita le malo. Ma whaatu salia ai le ausia o le vai whaatulanga ina e le WHO bo le World Health Organization e peon whaalau i loa e le pulenga o le sua vai. Ai o lo taulia lava i tu ai ngō whangu vai e o whaatau wai whale o loa. Ua lua e maasina talu mai te se malu o lua wha le taimila tamai. Lea na whai ai su e ngō vai o whaatau watu whaalau i tele le tunu. Ma whaamawina mtanga luenga le soifua malolo ina le saunga le muai o sua vai mai le se fulu ono company o lo o lātou whaatau o le vai i Samoa. E au fiai le Iceland Water, Ocean Blue Water, Samoa Pure Water, Serenity Water, le vai Natural Samoa Water, le B&J Refuel, Samoa Water, Samoa Express Refuel, Olivia Refuel, le vai Water, Clear Water, Paradise Purified, le vai Puna Artesian Male, Waves Pure Water. O mai tauina e ui o le mamama saunga le mu o le paipa mita ale malo i le tau mafa. Ai o lo whaatupula ia pea le a whai o pisnisi vai Samoa. E ese mai le vai tū maoti. Le fo ina mo le mawina le tasi o whaipule mai sala whai. O lo tau mamafa ai se vaenga o lo nei tū malo. A wa lo saunga le mu foi mamama. O le tūlanga foi le na o sua vai mai vai eli ma vai puna isi nu. O moli mau mai foi. Lo lātou au sia o tūlanga whaal soifua maloloina. Na amatalia i le asona na fi aso lua Februari, lua o lua lima, le sauninga. E talo si ai le tauanga tele lea o le aloa tuai. Ala lea i se sailia o se tau sala fo al Pasifika lua o lua lima, anga i le lua o lua no. O le tātou tau sala le tamaitai o li Tara Jeremia Allen, lea ua whaatulanga mai i le sui tau valo na lua, ma o lana topic na ia whiriwhiri mo le nei tausanga o le culture, po o le anga nu. O le tausanga le nei, e toa malu suia o lo tauva e mai i le atunu o Tonga, Nauru, Solomona, Amerika Samoa o le atu kuki, Papua New Guinea, Kiribati whaapea i Samoa. O le polo kalame o le vai aso e au fiai le whanotanga matangata o ofisa o le malo, a si singa i no whanga whaazalopito, mga luenga fesosoani le lautele. E mawai e le au tau vale a manoa, e iloa ai tū manga noo o le Pasifika whaapea i male atu motu o Solomona. Whaftai lau whaafonga le tautua whai pea le Samoa Entertainment TV mai Samoa i le nei fo i tula Mana Ata Mua. Whaftai fo i le Wendy's Peace Sign o lo i funga lei mo le ofu matango fie ai whaasoi fo ia.